Siri ya kwanza, utajaribu kuchunguza kusudi la maombi yako. Ninaposema kusudi la maombi, unachunguza ni kipi ambacho kinasababisha wewe uombe. Acha nikwambie ya kwamba unapoweka kusudi la Mungu katika mahitaji yako, unapoomba ukiweka kusudi la Mungu mbele, Mungu anakupatia kitu ambacho kitafanya historia yako. Haleluya! Historia yako kabisa inajulikana. Bwana asifiwe. Ndugu mpenzi, naomba usikilize vizuri. Nataka nikupe siri kidogo ambayo inayokufanya maombi yako labda isipate kibali machoni. Labda unaweza jikuta unaombaka sana, lakini unajikuta kama vile maombi yako hayapati majibu. Leo nataka nikupatie siri mbili. Siri ya kwanza, utajaribu kuchunguza kusudi la maombi yako. Ninaposema kusudi la maombi, unachunguza ni kipi ambacho kinasababisha wewe uombe. Angalia Biblia inasema nini katika Yakobo. Naamini Yakobo sura 4 mstari wa 3. Tunasoma katika jina la Yesu. Hata mwaomba, sikilize, hata mwaomba wala hamupati, kwa sababu mwaomba vibaya. Wengi hawajui hii kuomba vibaya inamaanisha nini. Lakini hata ili andiko hii inatupatia jibu. Biblia inasema ili muvitumie kwa tamaa zenu. Unaona? Yaani kuomba vibaya ni kuomba kwa tamaa ili usitumie kwa tamaa yako. Yaani unataka kama vile uko naomba Mungu ili utimize tamaa yako mwenyewe. Ili kutimiza tamaa yako mwenyewe, yani Mungu hana faida katika yale maombi yako. Yaani kama vile Mungu anapochunguza kinachosababisha uombe, anaangalia kwamba hakika hakuna faida yako. Ni kama vile anaona kama akimaliza kujibu utaacha kumuomba na utaacha kumtafuta. Kwa sababu hii ndio maana ya kuomba, ili mvitumie kwa tamaa yenu. Bwana asifiwe. Nitakupa mfano wa Hana. Angalia Hana katika Biblia. Ukisoma ile Samueli wa kwanza kuanzia kwa ile sura ya kwanza, utaona historia ya Hana. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba alikuwa akiomba, alifanya miaka 7 alikuwa anaomba Mungu ampe mtoto. Lakini Hana alikuwa anaomba ili aweze kumkomesha Penina. Na Mungu hakujibu yale maombi. Kwa sababu Penina alikuwa na watoto na Hana siku zote, na Hana ndio alikuwa mke wa kwanza. Lakini alikuwa anaomba ili Penina apate kumheshimu, ili angalau madharau ya Penina ipate kuishi, na ile ilikuwa kwa tamaa yake mwenyewe. Haleluya. Na akafanya miaka 7 anaombaka ile maombi na Mungu hakujibia. Lakini angalia alipobadilisha kusudi, akaingia katika kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Alipobadilisha akaingia katika kusudi la Mungu, Biblia inasema ya kwamba alipotoka tu pale kwenye madhabahu hapo Shilo, wakati alipokuwa kwanza, alipotoka tu pale, Biblia inasema ya kwamba akakutana na mumewe na akapata mimba na akazaa mtoto. Haleluya. Akamzaa Samuel. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ameingia katika kusudi la Mungu, amebadilisha hali yake ya kuomba. Ndio maana nakushii ndugu mpenzi, kwenye mahitaji yako husisha Mungu, husisha faida ya Mungu. Usijipendelee mwenyewe. Bwana asifiwe. Usijipendelee mwenyewe kwenye maombi yako. Jikaze kutafuta faida ya Mungu kwenye kuomba kwako. Ukifanya hivi, Mungu atakujibia. Bwana asifiwe. Kwa sababu Hana akakamata nadhiri, akamwambia Bwana, kama ukinipa mtoto mume, nitakupatia kutumikia. Ijapokuwa na Mungu naye alikuwa na haja ya yule ambaye atakuwa ataweza kuingia, ambaye atakuwa kuhani badala ya Eli. Kwa sababu Eli alikuwa kabisa amekataliwa na Mungu, na Mungu alikuwa anatafuta yule ambaye anaweza kuchukua nafasi yake, lakini alikuwa amemkosa. Na Hana alipoleta ile, Mungu akaona ni fursa, akaona faida yake, na Mungu akamjibia. Kwa nini nikuulize, je, ina maana Penina akupata mwingine mtoto badala ya Samuel? Alipata watoto wengi. Hana alipata watoto wengi, lakini kwa sababu tu aliweka faida ya Mungu, ikakuwa funguo ya uzao wake. Na cha ajabu ni kwamba watoto wa Penina hawaandiki hata kwenye Biblia. Hatujui hata historia yao. Lakini Mungu yeye akampatia Hana mtoto. Ana mtoto wa Hana tunajua historia yake. Na hata leo hii nakuzungumzia habari zake. Acha nikwambie ya kwamba unapoweka kusudi la Mungu katika mahitaji yako, unapoomba ukiweka kusudi la Mungu mbele, Mungu anakupatia kitu ambacho kitafanya historia yako. Haleluya. Historia yako kabisa inajulikana. Watu wanakujua, watu wanakuheshimiana.
Lakini wale ambao wanaomba ili watimize tamaa zao, ndio maana unajikuta kwamba wanaomba muda mrefu na majibu hayatoki. Basi kama unataka ujue kusudi la pili, basi utaweza kujiabone. Hii page yetu inaitwa Light Gospel TV. Light Gospel TV. Kwa YouTube tunaitwa Nuru ya Injili TV. Kwa YouTube ni Nuru ya Injili TV. Lakini hapa kwa TikTok tunaitwa Light Gospel TV. Asante, naamini umebarikiwa. Mungu akubariki. Amen.